Kardom nili uruning tikathar karbeng long news arning sama berta pini langkonita Longli cerai kom nang jipu apothak langkai langsung along cethan cimo mamai kepedopon isi khaya mo ke momo akai anparta khai rengber nang ji pulote ilongli phelang thirthip dovek nang ji lasi elongli aphan ili chinghon pik nang ji lapen kapreka khaya phan longli ke kipi ke jor lapen lis kipi paikas kipi ing tonang ji pupen lomba jong constituency ke paro langkai langsu mati langkai janalong thang ni phai kep surihini rain ko retrokarni longli phelang charai kom nang ji aputhak chithan je momai pidoponlo bangso mai long KSA Dipu district maipu jonasing pepen chari ponsi dorsing be chunbang KSA langkai jan sub branch pen cherap chitudun sonse bangso mai long alhipen kachetong dun chuchi junje kachesong asong chapu litsong rongphar lipson kro harsing hanse songjapi rebika singh narpi KSA rap chunbang ajoy rong chinghon BDS sing ingleng longki chinthong Sonjip Hangchu Lapente Rong Po Arad Lapen Rong Saratum Chitong Donsi Long Lake Cherai Kom Nang Ji Alama Puthak Lit Song Rong Parasang Hupen Cheng Lok Kachatong Don Aluhia Tumpen Long Lake Cherai Kom Nang Ji Alam Thea Puthak Bidi Sore Chupachoy Teka Anparta Hojai Aduya Hoi Lapen Aprang Ningkan Troksikep Aprang District Council Pen Kikimpon Langkai Jan LP School Along Tami Humri Damtu Chethanda me lasu school non ke chai no roya sonsi man datlo lapen non ke dobom langkai jan pen kilometer cap an langke helo lapen non ke hojai district si laso nim ke parlo dat asondo lasila haya puthak ritar lepsi council pen chilang nangji son sila non BGR wolongkomaji along irrigation along le anparta langpherpi mate bor langpher LP school along le kido thip aputhak ta tharli sirak nang ji pusi litsong rong phara hin pen pherang ke thengnu sitami lamthi jaipon lapen KACCM Dr. Tuliram rong hang stay order alam kaning je aputhak pusitami litsong rong phar lapen lipson kro tumpen puthot lamwai pusitami pipon thu tang tialang li tumpen kaning je ponalam thele arju ponsada Dipu pen Bisnu Terang Karbing Long News amut pi bangga nili tum lada ke bang pen ning duk talola pen kamang budalo te karbiang long bang laan ke the laan kang janga karbiang long mas non bang ke nang jut ko koson se theklong kai da hang bom ma lapu langkai jan a hin bang nili tum bang ke nang humri we lang te dak langkai jan ara dak la rong kep ke phara tum chingrum lo la sorap tum message asmet pet dak la long le phelang bang nang ke pet bang nang cherai bang nang ki thi bang nang ke lang rem la ai puthak pot biar tarang pisi nili tum dak nang humri phan bang lo kasi amut pi la dak bang long lang lo non nilitum lada konat ma ke doke la non nilitum fit bangla ke school dolo la bang aprang bang ke ningkan thongke ningkan ko thongke ba aprang ke la bang karbiang long termas council bana patir bibon se la bang sarket biarong LP school la ta non bang la dak ben karbiang long la dak nang parlo la dak pen kilometer ke ba ke hak karbiang long sang lut chok la dak bang non dak pen kilometer ke ba karbiang long nang lut chok la kilometer kep ang mongan bang ke la dak bang ke che ki bia so dum sang kang pi bang ke bang selong nang cerai tiblo bang nang dot tiblo lasi laso abirta kilo mesin nang ka nang ko humri phana lasi jasmet per la dak ke bang non bang ke ningi duk ka therak la pe ningi jangje bini council kachari atum bini council ang hoy kang ni tum longle phelang ke raji khei ke raji e khei ke raji pu kacheparo ka pen bini council ang hoy kang ni tum bini ladak bang non andala so demarcation mang tum pa fix thek thepen pathir thek theben bang ke che ke beso ang kang pi nang pe cherai thip achiri pharo longle bang ka tiki labang kupusi la so bang ke pa kapaklem long dala pen pini ar ni anta karbi ang long termas council kachari tum sa anong se chehar jak thek thelang polotang te alang litum nitum son thor tim karbing long ke mi ke athir thilo avelo pala so kache jongbong kachi pu bamala da bangke nidum kar ju bang sala bangke konane ke arju aison se man thurong non bangke amut pi bangke no dak nang nang pulo tawar arbi ar e bangke la kar binglong ora tum dal nang humri kame non lang nang pulo tang de lapu langkai jan tapu hojai district alo pulang nang pulo hala pula tara dubi talo pulang nang pulo te ha boithalang so talo u ha angkang pi ilitum border area long an bangke na hok tala pusi ciri kilometer kep krip ho ingkoi thongke pan ke la pusi nang lut etsai selo
non jong silang nang pula 10,334 square kilometer da solong le tanong abi thudiat luma poting non plan nang karang karang kilu ge jiri kendeng nan ge jiri kendeng anang le tanglu non hadak si bang comang atum bang ladak bang kilik nang cepati phala dak bang campaign nai claim cheng tanglo botha dang sonang lutang lo nan pu langkai jan dak lang ladak tak kilometer cap sose ke karbing long lo palel si laso bang adai komatlo Kumal ke cok cikelasi laso bange Karbi Anglong termas council tong sokot pen alang lituma hin pen laso bange paklar sera koi laso demarcation lapen long kons dak aron ripen kedo ke thek lor la Karbi Anglong along lisnang kilu hala dak bangta hema mukha bangke la dak banga tharli sera krangpo te nilitum ke hoko tema longle phelanga phansi kache song pusna melake la PGR la pen VGR phanle kache song wong le ke PGR kache song wong phanle kache song angkang pi Karbi Anglong atoko no longle phelang ki sung doana phansi kache song sila si Karbi Anglong arat aton hawaring korat sok arat thur pak se song lo Karbi Anglong isi ato monang jablasi non la sopor beja semet ba lak langkai jani hin bangta nang claim hem ka tharli bangda sak nang cheng point ton kok nang claim po sangkok nang claim po papling pli nang claim po pachunci kasi hala so bang jasemet pet bang kupia posila an kapang ke kupia posila an ke khanglo kasi hala so bang ke alang litumi hin banar ladak langkai jani hin pename arad hin ela so bang ke ningkang samsis cepak langlo nilitum do an min ningkang samsis cepak langlo kasi la so bang ke Karbi Anglong Thomas Council tong sekot ladak bang ke hem tamina pa tong serak nang pola pendak demarcation ladak nang pa klang nang claim serak nang non bang ke Karbi atum ke non bang ke apit ke katlo non bang ke kat nang koklo kai konatsi ke dober ma konatsi ke thak na hala dak mani chiterek nang koklo hadak man katang koklo aposi Karbi Anglong Thomas Council kachari tum tame la sobang ka parsik nang pola ben jasemet pet dak te bok tere arat tum do anda Karbi Anglong arat tum do anta la sobana chi rok tok si gido nang po lapanan par tame dak langkai janarat men si kache parai pen kache sik pon bangke dak te bok terai kon se lis ki pima bondhok paikas kon se ki pima lahai kaddo ge bangke rat tuma hin pela bangke non masela bangke alang tuming chapon po lapen la sobang ka revoke chi phan ma ka cancel poni phan lapen la dak mang isi kang sai ke deng pon bangla rat phan chi rata hin pen la bangke isi kache rok tok bangala tung kaching kithan padu poni la hala solam rai bang deng pon lusi dame la sobenan para mut pi bangke Karbi Anglong Thomas Council tum bangke patir pisera goi claim tang dang pon serak noi hala so teng kali pore rat bangala pusia ning kipung aning ke kang bangla pusia dang thepon bompo hala bangla jasemet pen bangke Asa Karbi Anglong arat homusting korat sok la song bong arat mustami apong la adu hoilam ke cedan bom la pengen non hejon nang list kami pulo dak Karbi Anglong along le pana dang do hala pu CM bang pulo Karbi Anglong along le adang la abad de kok pula sila abad de kok pana potong la tumla an mang mana kacelang pang krewip tonang lipu jima mal ko simat kali abad do kok lo pun hala do kok lo abad do kok lo pula do kok tam non jasemet pet ke nang kira IP nang bi de kang non jong sedak non nili apang sarke berong la so LP school ahem vek sila dak men son ke kilometer ke pa dam elo pulo tang te jong si 10,334 square kilometer jong sila penan par ta jong sa dang thelang me meong chot lo paduna tanon ke longli do kok ma bang phan pier nang ke joy ron bar nang pe kare bang ke che ke besuna pa cherai re hala ke tum ke la ke man mi la pen ke thek thek li alam ke hala ke lasi la hai ka prek prek pate pek claim kleben kupi ma kenang sot hala bang le claim hoy development tang ho akenang sot hala hai kenang po tame anpar pi anpar bang jong se aduya hoy longle phelang yon cherai thek thek pulo pulo tang te ili tum ke hala ke los ke la ke tum kibir ke hala rakse kibir pe meji pini ke tum development ban ke la ke puta hala ke tum ke regular la ke busi bang bom bol sormo ke ta mut pi bang ke longle phelang ban cherai thek thek pune kapre tum claim uta lewi aposi lasoban patir pik sera lapen amut pi bang ke pini non laso bang kache song pang dang ponolong bang ke non ke dam tang por longle phelang kache song soluk so dak lagi tum kadok geda theklong lo non da kar rat tum ki sisik mek esik dolo an si hedong da rar mai pi Karbi Anglong dolo ta si hala so rar mai pi pen aja ka mukha lam kache prai pon ting man si pin lak langkai jana ran to lang ba ladak bang che prai pon no lapen pini nilitum birta ke long bang ke hala dak la so kache song tong sokot ben kache song mangel pini le thot atumi si ladak phelang pilong bedang alat dim bangke eviction notice pipon bang se hala so bangke birta long la penil tong birta nang le dak la kaprek prek school long le tang ho soil long le tang ho long long ni eviction notice ki pipon po hala so bang birta long la penan par bang ta non dak la pu parai lang nang beng mukha ladak mang la tum bang cheterek lo ladak la office mukha ladak bang terek lo la pu Karbi arong sipon edonon mangke kasi lahai konane lahai dot lahai ake claim mang da kenang sot lo lahai da claim nang po buta lata nili tum ke demand lo ni tum ka demand ting masi claim lo ning sam lo tame lapan tot kalilang nili tum phana kenai bang kupi ma kenang sot bang ke departmental len long kam si ke doma la so bang ke eviction claim nang ji lapen eviction claim po polam chak pensi tum ke kang sam ke koi lapen itum ka chesong na kang to nani ke man ki pilo lang li tum lam the phanta lasi laso bang da por piglo tong sokot pen sarkar ben kaching ki phana non ta lalang li tum men nang pha po pol non bang ta nane bang ke kapang kre son se theglong lasi hala so bang ke jong si kali potang de la bang ke rat tum tamela ki chisik mek advance la nutin na ke dola ke thekpong lo lasi jong sa por du baming hong hi pun la ke Karbi Anglong rat do an tami tum ke ang di siwet
ingkung isibet eseng tong isibet sela bang ese bang cepat do thura petang pohala so bang se rat do ana phan pachini pono la bang tuning ri pono the non bunon punon ke claim ke da mange chesong da joini pen chesong amat claim nang koklu ar jablo claim nang non asimin claim le claim ke lo asilum chesong lilo isi ni claim lilo non bang ke laso ke claim kapachun ponji halaso ang deng pia phan bang aku puthot dum chesong thunang kok tahailang mani lasi halaso phan bang ke rat dum chisik make appen ke doi phansi tuning ri glo hala bang so la bolong kom maji irrigation along le long bang non puta mane kathar le sai mane plenglim ke dalang hala bang so puthana tum ben non pisi pukan Kali alang li tumang pu bang ke la non phase 2 bang la tumi eviction claim lang pusi pu he la phase 2 second EM Richard Tokbi a hinpen died her Saturday market set along Lotus Arjan wall painting a psychic pon thang ni phai kep arni lakhain kora trok dwar bagori MEC constituency ke parlo died her Saturday market set along EM Richard Tokbi a hinpen Lotus Arjan wall painting a psychic pon Pinpur pon me BJP sarkar nang cari pon lopu pen ke pinang ankar piang long kang pialong development amu lakha si un ipinan lo to war me lang PMAYJ hem so pen cheng lok lakha si un ipinan lo lason thak si pinia bangki BJP develop pick anlopu all India longta Lotus Arjan wall painting asai deng rentilo lason si Assam Pradesh lapen BJP iskar biang long atom pin khat pon si constituency 3 ta wall painting asai kedeng pon pedolo lapen lakhain kore trok duar bagori MEC constituency alongta duar bagori BJP mondol committee atom pen pator pi ponsi EM Richard Tokbi ame thangari dengpen daitor Saturday market set along Lotus wall painting asai deng ponlo lapang solong kachatong dun ke EM Richard Tokbi duar bagori BJP mondol amai phu amoron terang daitor municipal board chairman Jacob Tokbi duar bagori VDC chairman Sarkoy Rongphar duar bagori municipal board chairman Mongol Singh Terang duar bagori BJP mohila morcha amai phi kache singnarpi lapen daitor daihuri BJP local committee maipu lapen chun bangatum chatong dun renti lapen RDP ponsi kewangji MLA election hut missen percentage pen BJP party aphan pahai ponchi aphan sitami chisik chedang pon renti puta amoron terang pen ningje pon lapen Dr. Tuliram Bronghang Jindabad Richard Tokbi Jindabad duar bagori ako ebar Modi sarkar po slogan hang ponsi my mission pen pijut pon news text report Karbing News Ferang phe tung atum fan litum BJP hen ben kardom nali pajere kardom ini harni tiliapor ilitum kedam tangar ni pen Assam Pradesh la pen BJP Skarbon district pen ang pin khada teng nilitum wall painting asai ke claim pangcheng ponsi pini abang nilitum EM sara tum pen methang EM sara ri deng pen stame bangso wall painting mate BJP a symbol lo mir pidong arjan ki hi nitum asai deng pon lo la so long ang chetong dun dakla duar bagri ang kangalong VDC chairman la pen town chairman board daitor la pen dalamara la pen BLCC chairman pen chenglok mahila marcha amai phi la pen sakti kendra pramukh la pen board committee president la pen anparta BJP along claim la pet career ta kadok aviatum nitum chelangsi pini ongdung pen nilitum wall pen nitum claim pon lo la so wall pen athipi ke kaprekali la heno ilitum non ke chari government mate BJP sarkar tum ki duk lak arat mate towar pen chenglok milang chitang teben chenglok alang nitum ki claim ni po lam the alang nitum lam cha ka chipiting pen ki claim penan ke pachun la son thot si non ki wang jilang farman an su selitum atokanu arat stame puthot cherap chetu dun rapet nangji po halaso ka paklang mate litum ke cheng ajakong atir ga chen pon ajai max nitum deng pon lo la so along nitum ki dam tangar ni pen boat vijay abhijan la samitum side deng pon lo la si duar bagri along to mepik kaduk ave eklai vet pen sido Assam Pradesh la pen team Karbing Long Keja Dr. Tuliram Ronghang Honorable CM Karbing Autonomous Council la pen nitum duar bagri local MEC anparda EM in charge Karbing Autonomous Council la kai Richard Tokbi alang nitum nangkija kimi pena jok si nitum eklai vet si do thip la si kiwang gilang ports tame duar bagri pen nitum lahin si jonga thai pin pen party song thoram alam chi tu pin nitum BJP apan si kroi thibi busi nitum kadok ave rat pen nitum lam chirai pono la si kiwang gilang por an sami nitum eklai vet pen do si nitum BJP along si do pon thip pen cyclem ponji duar bagri constituency chon mala 26 constituency ajai making la so wall painting abang ke la ke a constituency tin along chat kali si or all India si ke claim la bang ke la ilitum chini nai
labang so mir pidong arjana ki hi lake litum han lake development sign phansi litum phan gi pupon party abon matel party ang thek apor sila so wall painting ke nitum ke dam tang por duar bagri long stame BJYM Bharatiya Janata Joa Marcha daga mandal president lo ake hai romenteron tumben patri pansi ingdeng si klempon lo lapen BJMM mate Mohila Morcha mai phe tumen semelang tum RDN ponsi labang so sai klempon lo nilitum mandal hin mena klempon lo pini bang ke yem amethang ari deng pen amethang constituency long ki hi ponitum alang li hin pen same klem patang pon long lo tante dal kum development hak na tu claim lu dapat kisuman opposition party tu la puson lo DP BJP ke development wan de kilo so puthak ko kilo na tu hala bang kalang lo bang kaninje nei busi kaninje cholo athe isi opposition dolo lipote bangta kapachorai ke akenang kok lapen radaphan alamba ya bang latum pinang kok kali lipote lang tunge ke kroyarasi bad biret poke ke kroyarasi dun bang riat poke sida pini theklong lo duar bagri angkang chot kalisi overall karbeng long ini tum theklong lo BJP government wang det pen team karbeng long kechari keja lead ke enpon ini tum aman pignang ji Dr. Tiram Ronghang honorable CM karbeng Thomas council alang tum keja pen ajoksi pini ini tum duar bagri long stame manghume ini tum development asage ini tum thekpon long lo non pudamo nang labang so atwar CPDM dike atwar asamala 3 pen Assam Pradesh lapen Central lapen Karbeng-long Autonomous Council lapen li tumi matum bor i pen si ladak claim pon pangcheng polo lai kadu ida theklong ke sida alang litum opposition pomat opposite tu ong da heno nili chuning ri thuyi bang ke la helo alang litum stame akime asai ke claim long bang alang litum stame akime ang thek chip peklang nei ma si nili chuning ri ponji thela bang so to war la ke litum duar bagri ra chot kali overall Karbeng-long entire jasemet duar bagri arat litum HT abong malte tum amoyar bunga towar iglo lagi litum a lifeline towar iglo la so towar jang si chiklo plot pulu litum economically pen stame tum mesen ang deng doji la pen kidam ke wang jelo philo huku ki long same tum aki jog wan doji ki su ke chelang ki un e kidam ji ang deng phan same tum joy ki joy wan po tangte lahai towar lang tum mesen pong thek paklang poni lasi mithanga party phan ali kachien po bang e chokse lasi ladak kaprek opposition party tum dot hai mene sita akimi ke claim no akimi thek molong ni pini BJP sarkar tum duar bagli gali entire India long si akimi angdeng asai paklang ponji pini rat ke pini BJP long sido Phuloni APSLC aro tumpen Phuloni Digital News Forum asa hemalong pherang ke mai kangni ahok helam kibok pulote jokobang phubang phiatum sitami chichak chi sonsi thang ni phai kepani Phuloni APSLC aro tumpen Phuloni Digital News Forum along pherang ke mai kangni ponang kok athike kedam tangarni thang ni phai sir kepani CM Dr. Tiram Rong hangalong damsi Phuloni APSLC dun mai phu atuma bitung pen BJP along chipok dunpu pachethan apothak BJP along kachapok dun tangka laki sikewan puke ahokalam ka lipusi pachiri po lahayalam BJP asong ang pongsi munit tingrum po APSLC amen enpen tuliram rong hangalong dampo poisa chowan dampo lahai ke BJP aphan ke palui dampusi APSLC atumpen jongpo lasi nilitum Phuloni APSLC pen ke inut nata dama bangawi Phuloni APSLC pen ke non ke wangji APSLC aphan ke pe haidunchi aphan si bor I bom la pen pahai pon vekchi jai ka thara longsi dodun thipchi pusi ningje pon la sonsi atangka ke kroli sita nang sotlo BJP nang padunji aphan hala kroli sia hut ningkon dundile kupusi lake siwet nang ki pia huta kidunpo lasi tangka joini pen nitum nebang chi jordun de pusi klar dakalam thi pachini pon news text report Karbing News Pransi nang lito mapan kardom pajirlo na pendak nito press club natante Karbing news digital forum lamang so sai hemalong kebang nang kobalong kebang hello patumi nungte tuwek hat baje melong posible itu khobor long dak Phuloni constituency pen penangan atau CM Tuliram Rong hangalong joining dam hala bangso kal joining dam along nilitum Phuloni constituency pen la constituency committee along pen tame joining
deadlock lapen labang so a committee yang da ke PSLC ga be deadlock isi anong no nang pale lapen cha julong lapen halabang so joining down abang ku bang kia tum han sita menil tum ke PSLC along ke kali poson si mil tum pini ka to re panche khobor lo alang ni tum ke kapre ka party madang ke BJP along do ta hai lo ka kapre ka party ra do ta hai lo sita menil tum along bang ke ave poson si nil tum aja thek dam lo lapen ini apias ta che khobor ni tum ni ta be asolam thepen si nil tum pini labang so press mi bang ke hal asi don tum ahok he lama bangke litum cecakun ida da posi pinia bangke nang litum media hoipen labang salam the bangke huluni constituency arada phan APSLC ka song arada phan pen ing koira throk homosti halabang salam stame ka than cepak klar lam the ini nitu ajak tam ase APSLC fuluni aro pena bangke dari presiden lo alam di vice president lo punya bayar lo bangke o finance secretary youth bring lo alam di ke secretary lo lapen neli tuma committee bangke non pu an sitame neli tum thir thip pato we sitame neli tum how ladak center part kroro haladak bang pharo hini amulok chetong pensin neli tum meeting ta bulat haladak ke non kebangji MLA election koson sike cepa haji hala sar farman se ditum ke kachingwai kulzam te nitum fuluni constituency ne koson si la fuluni constituency a ro pe na ke koson si BJP along join koson si rar phan ke pamang hu along bangke nong no bangke ke ban lok lo people ma kulzam te non PSLC Karbiang long angkang pila penen NC Hill West Karbiang long labang so kang tang ke theklong aposi rada phan fisike pamang guja phan si la pusona sai ke klem la se la so sai bang ke litum PSLC pena hin nilitum fuluni constituency a ro pena bang ke condemn lo pusona no no bang ke nang pustame klem ke det nanti athema poloma a hok healam bang ke rada phan pamang hunang ni asinang litum phan klar dakalam than lo lapen sinili ladak Polonia hitialong nor bahani towe haladak siam along joining da matuma phan milije tonglo lapen alang litum kipu aban pela sonlo leitum kar julo amadang te kachini dunlo madang te alang litum dang je thama teng pungdang te haladak te siam pela bangke ma joining det pela bangke lag sia tang kanang dunlo kosonsi alang litum je tham ponlo lapen ke laso lag sia tang kang bongpen MLA Hauraghat ahomosti pen ke hai duntan MLA ke hai dorsing rong hang bangke 30,000 alang litum pen enun thude kubangsi alang litum abi utan litum kan than asi lona bangke elitum chini lo je BJP ke claim ke dama bangke la ke rad phan ke sike pamang duma tangte si kachong thoi ato wara son sike pona bangsi litum bangke pungtung lapen ke alang litum claim pom aposin litum bangke ke jong tang tung lasi lason ke claim rad phan ke pamanghu har posona party ke bangji MLA election bangke litum rad phan pathan paklar lo lasona party long bangke litum ke bangji arni abangte claim tunang nilo lapen ke litum pahai tunang nilo ulotang te litum phan rad phan puthot labang soke pamang huji atwar bangke alang litum nang pon tipon nasin na nili Karbiang long rada phan isi ka chunung rilo litum koloni constituency committee abutu tombenta anang litum han klar dagalam than lo alapen ke litum ke banjar ni abang ke litum kupuson si PSLC ke haijima wadang te litum 6 sidul labang swajak ko ke thir thip jima lapen ke article 2 kuson si elitum ke chipalong jima lapen la bijar koson si election long nang jima hala hai hoi ala mang se litum ke bang je MLA election bang ke APSL sia party pen bang je hai to nang ko se nang long kat do re pantap ke lang ara da tum hanan da ni him pen nang chuling ri pono lapen pakla pono sila
Volongkomaji Raja Pathar Tinia Lialong Hindu Sammilan ke pamanpon laso long langpher ye Madhuram Lekthi Aluhia Mana Pengpen Kachetong Dun Sonsi langpher constituency ke parlo Raja Pathar Towar Krong Thom Kachetok along Hindu Sammilan Ajai me ke pamanpon laso along Aluhia Mana Pengpen Ram Singh Timung Roton Teron Lapen non ki khibom iye Madhuram Lekthi atum Chetong Dun si me senpen Hindu Sammilan Ajai me Pichunpo News Next Report Karbinglong News আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ সকলো ৰাজ্যতে সমগ্ৰ ভাৰততে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ যি 100 বছৰ অতিক্ৰম 100 বছৰ অতিক্ৰম হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন জিলা বিভিন্ন স্থানত সিধু সন্মিলন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে গতিকে আজি লাংখাৰ পৰিষদীয় সমষ্টি ৰাজাপথাৰ দ্বিতীয় হিন্দু সন্মিলন সভা আয়োজন কৰিছে আজি মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে এটা আমাৰ ভাৰত দেশ হৈছে আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ দেশ গতিকে আমি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ দেশ হিচাপে আমাৰ যি হিন্দু পৰম্পৰা আৰু আমাৰ যিটো প্ৰাচীন কালৰ আমি যি প্ৰাচীন কালৰ পৰা আমি মানি আহিছোঁ যাতে এই সংস্কৃতিবিলাক যাতে সকলো সমাজে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যেনেধৰণে আমি মানি আহিছোঁ নিজৰ সংস্কৃতি যাতে পালন কৰে তাৰে সংগতি ৰাখি আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ আমি এটা হিন্দু সন্মিলন এটা সমাজত যোগাবৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰিছে গতিকে সেইখিনি আছে বিশেষ ইয়াৰ একো আলোচনা কৰা নাই কাৰণ আমি সকলোৱে জানো হিন্দু এটা সাম্প্ৰদায়িক তেনেকুৱা নহয় হিন্দুটো হৈছে আমি যি ভাৰত দেশত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে আমি একত্ৰিত হৈ আমি আছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী নিজৰ যি পৰম্পৰা নিজৰ যি সংস্কৃতি তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ পালন কৰি আহিছে সেই সকলো একত্ৰিত হৈ এটা সমাজক যাতে আমি এক লগত নিব পাৰোঁ এইটো হৈছে আমি হিন্দু গতিকে সেইখিনি আছে এতিয়া আমাৰ দেশখন স্বাধীনতা প্ৰায় 75 বছৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে সেই 75 বছৰ আমাৰ যি পৰম্পৰা আমাৰ যিটো প্ৰাচীন কালৰ পৰা যি ধৰণে আমি মানি আহিছোঁ বা আমাৰ সংস্কৃতি যাতে কোনো সমাজে যাতে হেৰাই যাব নালাগে সেইখিনি সংগতি ৰাখি আজি এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে আজি আমাৰ কৃষি বিভাগ প্ৰচাৰক গণেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া আছে তাৰপিছত আজি যি অধিকাৰী হিচাপে ৰিচিপশ্যন কমিটিসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে তেওঁৰ বাল্যকালৰ পৰা স্বয়ংসেৱক সংঘৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি আৰু প্ৰাক্তন তেওঁ জিলা প্ৰচাৰক আছিলে বা সংঘৰ প্ৰচাৰক আছিলে তেনেকুৱা মানে বক্তা হিচাপে তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সংঘৰ প্ৰাক্তন সংঘৰ ব্যক্তি আমাৰ বলৰাম ভাঞ্চু ডাঙৰীয়া তেখেতৰ উপস্থিতিত আছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ বিশেষকৈ লাংখাৰ সমষ্টি বা লাংখাৰ পৰিসৰ সমষ্টি ইয়াত যিসকলে সংঘৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকে নেতৃত্ব লৈ আজি এই সভাখন আয়োজন কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাইছে হয় হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন জাতিৰ লোকসকলে আছে কাৰ্বি আছে তিৱা আছে গোৰ্খা লোকসকল আছে তাৰপিছত বেংগলীসকলো আছে আদিবাসী লোকসকলো আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ আজি সমাজ এটা জাগৰণ এটা সভাত উপস্থিত হৈছে সেইটোৱে ধন্যবাদ আপোনালোকক ধন্যবাদ Denarong Higher Secondary School along Thang Niphai Keparni Ingdeng Kep Satlang Ketok Donatoma Phan Denarong Press Club Lapen Denarong KSA Head Branch Tum Chelang Ponsi Satlang Ketok Don Abang Phubang Phia Toma Phan Hirjumi Pajarpo
Denarong Higher Secondary School along Ingdeng Kep Sat lang ke tok pona phai la ke supin so phai Pharu isira trok kebra trok la pen so lo phai Pharu hinira inko da trok kadu ka we pen bang pharu ke thomra bang trok sir kebra hini atum sat lang tok pon bang su Ingdeng Kep sat lang ke tok pon school amen la ke Dengaon Higher Secondary School Sildharampur Cherakani Higher Secondary School Sildharampur High School Samilangsu KG BV School Evergreen High School Parkopahar High School Rukasan High School Mount Sinai Higher Secondary School Nirmal Niketan High School Longriatur School Atumsi Piningkan Aparman Satlang Tokponlo Denarong pen aron terang Karbing News Border area long kedo ia long tar pangthek apot kaphalang nupi sonsi nijang Karbiang long border awai kangalong ia long komat ni otlang nu atum tar pangthek apot otlang nu pangthek thek the atum phalang nu pitikang lasi lapuson otlang no to maphan ke pinrem pondo pusi pherang ke thengno ningje pon lasi non ke bang journey hot pen ke madu amonit otlang no atum lason claim ponang ni pusi pherang ke atheng no pen pachini pon news text report Karbing News Akang sibang kenon media seperti di konser kiro kilo eman litum kecuhang pen kebang pot apor kecipit hekapot Lasin litum kehang ponang ko tebang ke hok lo mopen rong asar asibim taning yipon tangateng hangkung lo Lasin tarapang tekabang litum rong pen cibipon samea lang litum penang anatum irong opan sonang kilang pon kasilelo ne ko sono nela sonsi dokok po ang tekason sim tekpono lasin sotar pang tekabang ni paiser kep ada por moy husialang tumpang no pon lo basame irong arada tumbang chithenglong lok pa joksi laso atar pang tekabang jusalam pon tusi nona bang ke parjap pon tang lo lasi pada bang ke tum press meet ke hang ponang ko bang ke lahelo lati bok terai korting ye ke do ana pasame la sona bang ke tar pang tekabang ke bipena joksi ka phang no pon pe de je phan bang ke chingri pon lo yongsi ni tum non pe ni phrang la son theklong lok bom la son si nang phang no pi bom mate ka prega size tame la son si klem pon bom patang ten litum un an pen di tar le pon si kang sayang deng bang ke ang song al same tum pili yogi po bang si ni tum pachini pon la si la son si non ni phang bang ke tum la son si ka ching hon sroi pen le la son bang ke du pon bom la nak la son si ni bang ke chining ri pon la